ኣብ ትሬዲንግ ኣትየ ኣለኹ ካሜራ ካስተኻኽል ማለት እዩ what is the reason ዳእቲ ኩሉ ምክንያት weekly gap ናትና ፊል ስለ ዝተገብረ እዩ ኣብ 1 hour ኣቲና ኣብ ትሬዲንግ ቪው ከሪአኩም እየ ማለት እዩ እቲ ናትና weekly gap which is ኣብዛ ሓለፈ ማርኬት ዝተኸፈተሉ ማለት እዩ ኣብዛ ሓለፈ ማርኬት weekly gap ፈጢሩ ነይሩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ weekly gap ፈጢርልና ነይሩ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ኣብ ታሕቲ ተዓፂ ነይሩ ድሓር ግን እንታይ ገይሩ ኣብ ላዕሊ እዩ ኦፕን ገይሩ ማለት እዩ so that's why ማርኬት መፂኡ ነታ ኢኩሊብሪየም ትበሃል ወይ ከዓ ነታ ፌር ፕራይስ ኢለ ኣስሚረላ ዘለኹ ቦታ መፂኡ ምስ ተንከፈለይ and I'm in ኣትየ ኣለኹ ኣብዚ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ almost ናብ ከባቢ 6000 which is 3% ናተይ account ሰሪሕ ኣለኹ ማለት እዩ and this is my FTMO challenge by the way capital ዝረኣየኩም ተልዩ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ and I'm gonna close it okay so yeah so far so good I think ናብ ከባቢ 7000 ገለ በፂሕና ኣለና so 2% ምስ ሃረምኩ ቀዳማይ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ዝዓዝ ኸውን ማለት እዩ which is 2% here we go ቀዳማይ ቴክ ፕሮፊት ናትና ዓፂና ኣለና 1 to 2 ኢና ቴክ ፕሮፊት ሃሪምና ብዚኣ ማለት እዮም ትሪእዋ ዘለኹም then our next take profit we can I ቀጻሊ take profit ናትና ኸ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ I hope probably ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ከባቢ ከሪየ ዘለኹ or just 1 to 3 ኣብ trading view 1 minute መጽእ okay trading view is here by the way ብጣዕሚ small fraction ናይ ናትና ካፒታል እዚ ምክንያቱ ማርኬት according to my higher time frame ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ሃይ ናይ ምኻድ ተኽእሎታት ኣለዎ but yeah unfortunately fluctuate ገይሩ ከይውፃኒ ወይ ከዓ ተንቀሳቒሱ ቴክ ፕሮፊት ከይሃረመ ምእታን ከይውፃኒ extremely ድጥንቀቕ ዘለኹ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጥንቀቕ ዝፍትን ዘለኹ ያ እንትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ካልአይቲ ኸ 5000 almost ሰሪሕ ኣለኹ so I hope እንድሕር ንላዕሊ ተኸይዱ I will make probably about 10,000 which is 5% of my capital but እንድሕር ተመሊሱ ኸ ናተይ stop loss ቁሩብ ከቕርቦ እየ ኣብዚ ከባቢ ዝኽገብረ እየ because ተመሊሱ ያ ዝምለሰሉ ምክንያት by the way የብሉን ካብዚ ዘለዎ ተመሊሱ ያ take profit ተሃሪሙ it's better and look شوعات مئتين قالن كخسر يا مالت تتمليش سوبرماركت and yeah كيدو نلعلو وصيو and yeah بيرش سوقين ماركت actually خملسي تمليسو ستوبلوس كارملي مالتي اندحر دا كم زري ازلو صبوق زخيد تخوينو خمتا انا بصراحه وني هاير تايم فريم انالايز تخويني كن I think take profit time هرام تخولتات علو but still fine trading is by the way it's not about being right or being or doing a right analysis it is about risk management and stop loss كل ጊዜ stop loss ከተቀመጥ ከተላለካ and yeah that's it by the way كل ጊዜ ጥራይ ካ stop loss ከተቀመጥ ዘለካ and for this trade like up down ateniere up under recovery የነረ which is ምክንያቱ መጀመሪያ ትሬድ ምስ ገበርኩ ናብ ከባቢ 5% እንተሓተ ወሪደ ነረ በዚ ናይ FTMO challenge that's why ግዜ ወሲድለ ማለት እዩ and recover ክገብር ተኮይነኻ stop loss ናተይ ክሳብ 0.5% እትናተይ risk management ኣምጽእ ነረ that's why it takes time yeah sometimes it takes time guys but today it's amazing day by the way it's nice it seems good I hope so take profit car ملي ማለት እዩ
and ተዘይ ሃሪሙ already partial ወሲደ ስለ ዘለኹ it's fine. I'm grateful for the day. Just ነዛ መዓልቲ ኣመስጋኒ እየ ማለት እዩ and by the way ድሕሪ እዚኣ እንድሕር stop loss ተሃሪማትኒ I will stop no trading ምክንያቱ ኣቐዲመ ኣትየ ነይረ ብዚ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም 0.5 lose ገይረ እዚኣ ካልእ ትሬድ ናተ እያ but still risk management ስለ ዝጥቀም ዝነበርኩ I know ናብዚ ናይ ምውራድ ትኽእሉ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ካ ተዓድል ከይተምልጠኒ 0.5 risk ገይረ ነይረ unfortunately take stop loss harima and now we are here waiting for the market to hit my stop loss or my take profits. Yeah, it's a shitty market. هذا ጊዜ ኣይርዳእካን እዩ ከይዱ stop loss ካርመልካ ይኽእል እዩ ከይዱ take profit ካርመልካ ይኽእል እዩ the only thing that you can do is like stop loss ኢኻ ተቐምጥ ትኽእል risk management ናትካ ኢኻ ጌርካ ኢኻ ነቲ ማርኬት ወይ ከዓ ነቲ ማዕበል ክትከላኸሎ ትኽእል you can do nothing about market ንላዕሊ ወሪዱ ንታሕቲ ከይከይድ ገለ ወላ ሓደ ክንገብር ኣይክእልና 1.30 plus or 35 or 40 market ወይ ከዓ US 30 minus ወሪዱ ዘሎ so I hope recover ናይ ምግባር ተቕሉ እውን ኣሎ እዩ ሎሚ ብጣዕሚ extremely ክወፅእ ይኽእል እዩ by the way ከም ትሪእዎ ዘለኹም 1.3 ሚእታዊት ንታሕቲ ወሪዱ ዘሎ bullish ክኸውን ይኽእል እዩ it's American market it's crazy a lot of big international investors are participating in this market it's very huge trillions ገንዘብ እዩ ኣብዚ ማርኬት ዝንቀሳቐስ መዓልታዊ ተሳተፍቲ ሃብታማት ኣለዎ so yeah and let's see what's the fundamental analysis dialogue fundamental አመልኪቱ ክንሪና PDR today blah 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 fundamental what can they diver feature are read on fresh sentimental who is offer bearish yeah the day was by the way bearish fundamentally and execute your model blah 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 okay what is a big event coming now or ongoing on by the way AI fundamentally helps ዝገብረኒ ወይ ከዓ ድሕግዘንሉ ነቶም VIP ተምሃሮናተይ ከመይ ጌርኩም ትሬን ትገብሮ ነትናትኩም AI ኣብዚ ቀረባ እዋን ትምህርቲ ዘዳልወልኩም ክኸውን እዩ in case ነዛ ቪድዮ እዚኣ እንድሕር ዳ ዩቲዩብ ሸር ኢለያኻ እንድሕር ዳ ሸር ተኢለያ ዛ ቪድዮ guys I don't know I don't promise ብዛዕባ AI ትሬን ንኽትገብር ብዙሕ ግዜ ዝወስደልካ ብዙሕ ናይ ገንዘብ ኢንቨስትመንት እውን እዩ ዝሓተካ so I will not promise but happening today Powell's speech economic outlook and policy ብለናሎ Powell ናይ ፌድ CEO ማለት እዩ ዘረባ ኣለዎ ሰዓት 12:20 ማለት እዩ I think it's gonna push the market up or down not sideways Powell very influential person in the financial market or financial industry that's why very near term this week ይብለናሎ Fed beige book Wednesday okay ረቡዕ እውን ኣሎ lock date coming up ብለናሎ and CPI Friday ዓርብ ለና earning Netflix Tesla after close ብለናሎ Tuesday new thing ኣሎ
FMC meeting plus press conference October 28 won't meet turn this into mini dashboard all appeal to us tigrigna or euro. Yeah, our trading by the way it's going well. It's going well. Yeah, so far so good. And ናይ ፓውል ሰዓት ፋዱስን ሰላሳን ማለት እዩ I think ፋዱስን 10 ብናይ አሜሪካን ታይም ዞን ካለና ማለት እዩ I think I hope that's going to hit my take profit አተይ ካርመለ ተስፋለኒ but I don't trade hope. I trade what I see and one two respecting the the 61 golden zone. We call this 61 golden zone, but abla liquidity غير موسى تقول له ويلي يتصبزلهم. But right now المنتهى marketing كاسا أخذ تلكم it's respecting the Fibonacci 61 or the golden zone. Okay, look here. This is this is the golden zone. ካብ 61 ክሳብ 70 ዘሎ ማለት እዩ ጎልደን ዞን ተባሂሉ ይፅዋዕ ብናይ ICT concepts. That's why up ገይሩ 61% ምስተንከፈልና which is above the discount zone. It is inside the premium zone of this swing of the New York kill zone swing. And then نلعب was you respect gero but it's failing many times. One see week gero la malet fail gero but the one confirmation go nakely it is in my head through my experience. It's my eyes, guys. Look, I can feel the market like this. I don't know what maybe but it's not. I can feel the market because we have been through a lot together. Look, 6,000 which is 3% of my capital is here, and it is my FTMO challenge, 200k challenge. You can see it here. We are up 14,000. One more we're gonna be I think low man finance. I think so, guys. I think low man finance. It's almost 14,000, which is a lot of money. Guys. It is here I don't know, like here, but ተተመሊሱ guys, it's fine. Okay, ተመሊሳ እንዳራስ ተብሎስ ናት የተሃሪሙ it's fine. I'm not saying anything or just ዝኾነ ተስፋ ይኮንኩ ሸይጥ ዘሎ ማለት I know this will go up and hit my take profit if ናተይ ኣናላይዝ እንዳራእ ትክክል ተኮይኑ ማለት እዩ ናተይ ኣናላይዝ ትክክል ተዘይኮይኑ stop loss ተሃሪሙ ከዓ 700 ይኸስር ማለት እዩ which is እንዳራእ ተሪናዮ ኣብዚ ሕጂ ዋን ገርየ ዘለዎ risk to reward ናተይ ማለት እዩ look ኣብዚ ያቴ ብዚ ኣካንድ እዚ ያቴ stop loss ናተይ ኣብዚ ከባብሎ right now ሕጂ ማለት እዩ ናተይ take profit ከዓ ኣብዚ ዘሎ which is 11 ታርጌት ገይረ ዘሎ ማለት እዩ 1 to 11, which is very crazy by the way. It's crazy. ካብ መጀመሪያ even ናተይ stop loss ኣብዚ እዩ which is 1 to 4 use ከዓ ማለት እዩ so I think it's gonna hit my TP take profit ናተይ ክሃርም ዝብል እምነት አለ because it's American market, guys. It's Trump. Trump is always bullish, man, and American market, they are bullish for the past 40 years, guys. 4 ዓመት እንዳሪ ተመሪስኩም ተሪኽሞም they are bullish. ናትካ ናይ ምጽባይ ተኽእሎ ናትካ ጥራይ እዩ ክውስኖም ዝኽእል እምበር
they are mostly or መብዛሕቱ ጊዜ bullish እዮም ማለት እዩ what if ሕጂ ንኣብነት ካብዚ ዘለዎ ተተመሊሱኸ that's fine guys I lose my first money back in Ethiopia and after that I lose my emotion especially as a trader I don't have that much emotions anymore I don't feel the money or I don't feel the greediness ገንዘብ ከይሓልፈኒ or yeah እንታይ ዝበሃል ገንዘብ ከይሓልፈኒ or or take profit ናተይ ከይሃረመ ከይምለስ ተመሊሱ stop loss ናተይ ከይሃርመለይ who cares here ሸውዓተ ሸሓብ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ it's just a number it's not my money ገንዘበይ ኣይኮነን but what I mean ብዛዕባ እዚ ካፒታል እዚ ኬር ኣይገብርኒን ዘይኮነ I trust the process guys መፂ stop loss ናተይ ተሃሪምለይ okay ንበል 10 ግዜ ከምዚ ገይሩ stop loss ከሃርመለይ ይኽእል እዩ but trust the process ኣነ ብዚ ዘለኹ 10 ግዜ ትሬድ ንክገብር ጥራይ ኣይኮንኩን ኣነ ብዚ ዘለኹ 10,000 ግዜ ትሬድ ንክገብር and I'm building life I'm building future ህይወተይ ሙሉ ትሬድ ገይረ ከመይ ገይረ in general ብሓፈሻ እቲ መብዛሕቱ ግዜ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ዝሃርመለይ ትሬድ ከመይ ገይረ ይወስድ ኢዳ እምበር it's not about only this trade only about this little money ኣብ ዘሎ ንእሽተይ ገንዘብ ኣይኮነን by the way today even ብናተይ ካፒታል በቲ ናይ funded capital ናተይ real ማለት እዩ ብትሬደር ኮኔክት ዝበሃል ፍልጦ ተሊኩም ቶም ዘለኩም ማለት እዩ ትሬደር ኮኔክት ዝበሃል ትሬዲንግ ኮፒ ዝገብራሉ ኣነ በዚ ኣውቶማቲካሊ ምሳኣተው ኮፒ ዝገብረለይ ኣሎ ብኡ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ and I think እዚኣ ቴክ ፕሮፊት ተሃሪማ 2% ሎ ምክሰርሕ እየ ምክንያቱ ብንእሽተይ ኣማውንት ኣትየ ዘለኹ 0.25 የሪስክ ገይረ ዘለኹ ምክንያቱ the market is crazy guys ምክንያቱ ብሶም ንዞም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ብጣዕሚ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብጣዕሚ ዝወርድ ዘብል ዘሎ ማርኬት 200 ገለን ፒፕስ sorry 200 ፒፕስ በሃንድል ክትሪኦ ከላ ኣብዚ ሎማ ዓንተ እንጂ 300 ሃንድል ይወሪድ ዘሎ which is ኣብዚ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ብዙሕ ግዜ ይኮነ ዘጋጥም ከምዚ ነገራት ማለት እዩ and ካልእ እውን ክንሪኢ ንኽእል ኢና ንኣብነት ብዩሮ USD ተሪእኻዮ 200 ገለ ፒፕ ድወርደሉ ግዜ ኣሎ so it is ብጣዕሚ እንታይ ይበሃል ብጣዕሚ ክሬዚ ዘሎ እቲ ማርኬት ማለት ናይ ክሪፕቶ ዘረባ የብሉ ማለት እዮም ትሪእዎ ዘለኹም 4,000 5,000 እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ድወድቕ ዘሎ ማለት so ናይ ብሓቂ ገንዘብ ናተይ በቲ ሪል ማለት እዩ 0.25 የሪስክ ገይረ ዘሎ 25 or 30 የሪስክ ገይረ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ግን ኣብ መጀመርያ 0.5 ሪስክ ገይረ ድሓር ኣብዚ ከዓ 1.2 ገለ ሪስክ ገይረ ማለት እዩ in general ሎሚ ናብ ከባቢ 2% ዝኸውን ካብ ካፒታል ናተይ በዚ ናይ FTMO challenge ሪስክ ገይረ ነይረ ማለት እዩ ሓደ ትሬደር ከዓ I want to join your VIP class ኢሉ ፅሕፈለይ ኣሎ ፍሊሞን ዝበሃል ማለት እዩ okay feeling by the way ናይ 2026 ናይ VIP mentorship ኣምዝገባ ኣለና ማለት እዩ I don't know እዛ ቪድዮ
ناب VIP ندحر زرقي حياة VIP بزي قطامي يا تزلو أبديت علينا مالتي and دخون حساب تليكم شارك تقولون تدخل يوم توم VIP مالتي أب يوتيوب تزرقي حياة زا فيديو خا yeah it depends more مهاري ندحر تقولينو يخزرقوا عزقل أب يوتيوب مالتي أب VIP جن حدا جزي كل نجار transparent بزقنا ملكعو متان كنزارب حلف إلى زرق حلومي مالتي so ناي كلتشان عسران شدشتن نحدا عمل زغيت ناي VIP mentorship ويكاسلت أنا جنبيرنا لنا مالتي join كتقبروا تقوليهم I can assure you that maybe أبز عملت زي or maybe أبزي زمت زلو شدشت ورحي زي تغيروا تقوليهم مالتي but long term trading كماراثون كسفيلكات تسقمو تقبرو investment نقدنيو so yeah I think بزح جنزب بحدا غينا نسرح نخلينا هيوت كنكير نخلينا كينيو جنزب كا بحدا كن عبيولو نخل بايتاتات كنفتر نخلينا بزح عدلات كنفتر نخلينا and more information تدليهم كا yeah بملك video information قد يفولكم على because trading is not about money guys ab Dubai alani hada arkay ab real estate you زنطف مالتي so entirely like hey Mili listen I don't care about money anymore if you like اندحر ገንዘብ تعمل ጨኒቀ كان عخا I can send you once سرتش أسدلك أخلي حدا جزء أسدلك أخلي but أنا جن أبي وتي زدول يوم سبات جنزب زدول يكونن already جنزب زدول يكونن قبل كل واحد like ده حق زوم حاجز كلا زدول سبات زي كونه سي it's like for me is بحد خوينهم تعود بحد خوينا هنوم زوهن كلنا تحرر تعود كا نتزمت أنا عود enjoy كن قبره قلنا مساي feels قبره نتحقص مساي دسمعهم ويكا نتحقص مساي كوينهم celebrate زقبرو سبات يوم زدلني بر أنا نتحقص celebrate ناقبركو enjoy ناقبركو كله جنزب حق زنا تبلن ست حقيزي right السبزي نتناتي حقص feel يقبروني enjoy يقبروني قلا قليل مالتي yeah I agree هذا حق زي عوت من بتاع رأي أخلا يكونن نتنات كعوت value ناتو ويكا واقع ناتو ترديهم enjoy زقبرو feel زقبرو سبات أب زوريا كله and سبات كا أب زوريهم زنبرو سبات يوم زمسلو منياتو تفتراوي يوتي ودك سبات ممزحتو كذي نتوم أب كبابينا زلو سبات كن مسلنا ندلي لوت نفرحنا كابت كبابينا زلو فليات نخين نخون نفرحنا منياتو فلينت أب كندي كم تسقع فلينت كم دخمت حسب صنيعي أبزي حبرة السبعة في سفر على حبرة السبعة مالتي that's why أبانا ون مثلني فلينت كم دخمت زرعي لقات عميتات الله مالتي but yeah that's why at least اختقبلو تخيل مساحة نزمو سلو سبعة مركب مع خمس زمو سلو سبعة قزي خام حلاف إنرجي ناتكا ننفسها تعبير لتخيلن كما خاز أمسلو سبعة نمركب تحليف كايو زيادة وزايتا وتخون تخيلي خاز بالقمة لنا عاي مالتي yeah so far going well our trading is going well guys it's going very crazy okay oh my god so far so good you know so far so good it is crazy guys yeah a lot of money by the way here it is show at the Shangalan yeah it is a lot of money guys and I hope Lomi Bahadokina Alpha Margin that trade I don't know if that's right
take profit دخا خوسد زلني ويس نز ماركت كساب TP ناتي زهر ملي صبي زلنا كمان يفلتني anymore. But we're gonna wait. Waiting is yeah, I think. But at higher time frame check and hard market كملس تقول تتليو. Yeah, guys, go see okay. جني إيش زي أنا العالي كوزاي. Market in case take profit كارم. Yeah. Ab higher time frame analyze قبل زلوا confirmation ناتي يزر زلوا. This is my higher time frame guys. Yeah, so far so good. لومي سجبركو ساعات تهين country وزلوا. It's nice. It's going well. 5 minutes صرت 5 minutes of 1 hour. It can be لعله وزت تقول تطلع مالتي. I don't know why it is consolidating more here. I have no idea. Let's go here then pump نلعلي because I think أبزي trading view نهار رأيكم تليو أب 4 hour نزلنا ناي 4 hour candle ناتنا previous candle عاصف take profit وسيدو market مالتي sorry liquidity وسيدو and here is then here at least market بوحدو مالتي نابزخ نسي sorry نابزخ مسي لومي زي ناتي take profit كأنتري وزلو نابزخ زلو كاريكم هالي مالتي it is for sure نابزخ مسي but guarantee ስለዚህ ይብልና ከም ትሬደር ካ እቲ latest liquidity ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ክሳብ ዝሃለወ yeah we have to yeah take profit ክንወስደሉ ዘለና ቦታ take profit ክንወስድ ኣለና otherwise ተመሊሱ እንከውፃና ኽእል እዩ there is no guarantee in this market ማለት እዩ okay I don't know what to do here it's consolidating here. It's consolidating, guys. Pump. تزجبر نيرو. I think بزح صبيه مغالك مالتي. And it is almost gonna hit my take profit. نحراز رأيكم على خابزي مالتي. أتي take profit كارم قريب ولا مالتي. I don't know. I feel like I'm stupid, guys. I'm the most stupid person on this planet because wow. One, let's go. One pump. One, please. Let's go. I love this market, by the way, guys. I like it. Wow. I think I have to edit. Let's go. Yeah. Let's go. Yeah, let's go a little bit. Take profit, let's go. Wow, guys, I have to close it. 10,000. Come on. Pump. Yeah, take profit. Look, this is my hand, okay? Take profit but it's not taking my profit anymore.
Let's go. Yeah. Oh my god. Come on. Yeah. Let's go, buddy. Yeah. Woo. Damn, bro. Damn, bro. Oh my god. We did it, guys. Wow. Wow. It was, yeah, like 9 plus, or it's not 9, yeah. Almost 8.5% up ኮይናልና FTMO ማለት እዩ. I think phase 1 we're gonna pass it very soon. I'm sorry about one phase 1 ክንሓልፍ ኢና መስለኒ. I think so. Yeah. Wow. Guys, it was very amazing. I like this market, guys. Woo! I like it. So I think I'm gonna publish this video on YouTube. Okay? And yeah, we make 2 or 1.8% on my real account, which is probably about yeah, 2.5 thousand, which is 2500 ገለ ዝኸውን ገንዘብ we did, guys. And this is my FTMO challenge, and on this challenge ሎሚ ናብ ከባቢ I think ሎሚ ናብ ከባቢ yeah, 5% ሰሪሕና ሎሚ, guys. 5% or 6%, I think so. ሰሪሕና ሎሚ ጥራይ ማለት እዩ. And ካብ 6% ኣብዚኣ 0.5% ከሲረ ማለት እዩ, which is $1,000 ከባቢ ከሲረ ማለት እዩ. So ብሓፈሻ ንሪኦ ከለና we did a lot of money today, guys. A lot of money. Yeah. Whoa, 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 whoa. Let's put reaction here. Click and boom. I'm not sure what to do. Yeah. The market is pumping. I'm there was a long line. The market was so long. Not to the quality, because guys, I told you, I feel the market like this. Like this, okay? And I feel it. I can't say that. I can't say that only for VIPs, okay? Only for VIPs. That's only for VIPs. And you are the best, guys. There's a video that like, comment, تغيركم. Yeah. I got that to going شح video صريحة كقلت لكم يمالج. I got that to going I will not sleep. Okay? كيدك أسكو قلت لكم يمالج. But for now, نحجيكن it's only for VIPs. Only for VIPs. Only for VIPs. Application transition, by the way, I will create a lot of videos. Okay? بزح فيديوهات كدالو لكم because أبزح حلفة ناي كلتشحن yeah, probably ناب كبابي كلتشحن 300 euro زغون, which is كلتشحن 500 plus زغون $. هيبة computer كزي اللهو computer, and you can see this is a new $300 واقع زي عملتي, by the way. It is a keyboard, and أبزي نتحت جيرة خريكم خليه أبزي مالتي. Where is that? I don't know. Yeah, كتري ويكالكم زلهم, sorry. But yeah. Okay, I don't know. النهارده حمزة جيرة خريكم زغلت خلينا عرني. By the way, Mac Mini 4 زبال كمبيوتر له. Mac Mini 4 Pro Max كمبيوتر very high powerful زغنا كمبيوتر جزء له. لايف كنا أعطينا بحال وغينا تريد كنقبرينا النهارده دليت لكم مالتيوم.
which means دليتكم اب كومنت تصحفوا لي تقول لكم لايف بعد اتينا انا كاتو له ابزي لايف كاريكم خلي and yeah guys you can make a lot of money with me a lot of money is here a lot of trillions of money and yeah it depends yeah guys yeah so yeah thank you guys ምናልባት صباح ربع ፈተና ኣለኒ ናይ ቋንቋ ፈተና so ክንደይ ናይ ትሬድ ከይገብር ማለት እዩ in case ተገይረ ላይፍ ከምዚ ክንደይ ናይ ሪከርድ ይገብረልኩም ማዓስ I think ዓርቢ ትሬድ ክገብር ዓርቢ ዝኾነ ሓዱሽ ነገር ተልዩ ሪከርድ ገይረ ሰደልኩም yeah thank you for this and which is ገበርኩም ተኸታተልኩም ከመስግን ፈቱ guys never give up and ሓንቲ መልእኽቲ ተበኩም ማለት እዩ ሓንቲ መልእኽቲ ተበኩም look ኣብዛ ትሬድ ከም ትሪእዋ ዘለኹም 5% or 5% plus ሰሪሕ ኣሎ which is ናብ ከባቢ 10 ገለመለ ሽሕ ሰሪሕ ኣሎ ማለት እዩ I know it is a fund account it's challenge it's on process a process is all but አብርሱም እንታይ አንኩ ተሓስቡ ዘለኩም it's very simple ኣብዚ ንስኻትኩም ዘለኹም ማለት እዩ ንሓደ መዓልቲ ትሬድ ንኽትገብሩ ይኮነን ንሓደ ወርሒ ትሬድ ንኽትገብሩ ይኮነን ንሓደ ዓመት ዋላ ይኮነን ኦኬ ዋላ 2 ዓመት እውን አይኮን ማለት እዩ what is 2 ዓመት ኣብ ህይወትና በጣም ሑዳት ግዜ ማለት እዩ ንስኻትኩም ኣብ ዘለኹም ነዊሕ ግዜኹም ትጸንሑ 100 ትሬድ ንኽትገብሩ ይኮነን ሽሕ ልዕሊ ሽሕ ዝኸውን ትሬድ ኣብ ህይወትኩም ክትገብሩ ኢኹም ማለት ኣሽሓት ዝኸውን ትሬድ ክትገብሩ ኢኹም and you have to know that you have to feel that ናትኩም መጻኢ ክራኣይኩም ክላሉ ናትኩም መጻኢ እንዳሓሰብኩም ትሬድ ክትገብሩ ዘለኩም ሎሚ ስለዚ ኸሰርካ ሎሚ ማርኬት ገንዘብካ ይወስደልካ ሓደ ግዜ ማርኬት ገንዘብካ ይወስደልካ and then you feel like oh my god ከም ቆልዑ ከለኹም ድሕር ቆልዓ ተሃሪምኩም ግድን ካሃረምሎኒ ትብልዎ ማለት እዩ ኣገርግር ትገብር ወይ ሰብ ተሃሪምካ ትበኪ ኣብነት ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ምሳዓበኹም ርእይዎ ሰብ ተሃሪምካ እንታይ ኢኻ ትገብር ወይ ንስኻ ተሃርመሉ ትኽእል ባይታ ኢኻ ተናዲ ማለት ተዘይ ኮይኑ ኣይትበክን ኢኻ እቲ ናትካ ስምዒት ሪኣክት ኣይገብርኒ ሰብ ስለ ዝሃርመካ ወይ ሰብ ስለ ዝቐየመካ ሪኣክት ኣይትገብርኒ ኢኻ why because ወላ ሓደ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ and the same ኣብ ማርኬት ማለት እዩ ገንዘብ ክወስደልካ ከሉ you feel it እንታይ ኢኻ ትገብር ገንዘብ ናተይ ወሲድለይ ዝብል ስምዒት እዩ ዝስምዓካ ሕርቃን ዝስምዓካ and revenge which is ክትብቀሎ ትደሊ ወይ ከዓ ሓኒኻ ክትፈድ ትደሊ and revenge is not a solution guys revenge ወላ ሓደ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናትካ ሪስክ ማናጅመንት ወይ or ናትካ ትሬዲንግ ፕላን ኢኻ ፈሎ ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ and this is ኣነ ብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ በፂሐ ዘለኹ ምናልባት ኣብ መጻኢ ዓበይቲ ካፒታላት ሚሊዮንስ ዝኣክል ካፒታላት ማኔጅ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ካልእ ዓይነት ናይ ስምዒት ብስለት ክህልዎ ንኽእል እዩ ባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ውልቃዊ ማለት እዩ ኣብ ትሬዲንግ ፕሮፊቴብል ትሬደር እየ ማለት እዩ and I know እቲ ናተይ ተርኒንግ ፖይንት ዝበሃል እቲ ንዓይ ዝቐየረን ነገር እንታይ እዩ ሓደን ነገር የፈለው ዝገብር ኣነ ንሱ ኸኣ ናተይ ሪስክ ማናጅመንትን ናተይ ትሬዲንግ ፕላን ካልእ ስትራቴጂ ኩሉ ስትራቴጂ ክሰርሕ ይኽእል እዩ okay we don't have a problem with strategies but don't revenge ንሎሚ ጥራይ ነዚ ዓመት እዚ ንዝመጽእ ዘሎ 2 ዓመት ኣይኩም ትሬድ ትገብራ you are building a future and thank you for watching ኣብ ገጻሊ ይረኸበና